The fight against galamsey no papa mama ultimate to an papa biao. We're friend dancing around the palogo. It all send this for a chance. And whoever becomes a first and this track better will be winning and this year. Over patch of the being well. I say that yet tear my mama. Some man say papa be born man ko tetema. Oh. And I'm more sorry friends to test on we were pan ko tetem dia. Okay. I can go back to an amount because 2028 ni bia me say ma wa say so we be 20 yaw. No do say kun cha to dey already dey help ni pa. Ana oba and this. Aba I ko yete oko finance minister na ko say na be 10 minutes. 250 million dey wo so let them alert cut let them. Me ma me nkwase adwuma am obi. Me o ma me ansa say me so me hwe. Okay. Say mkrofon so e di star o man mu. E nya bibi fi o man mu a. No so nya bibi aye. On papa o dan we slogan papa wa. So for we jima dey dey nkwase for. Dey be ko so high before that. Tabi. Dem ko na say. This so for be gisika. Me no na adwen. So for no say this for no 18 years sin. Ono an party MPP for. Nyankopon me fele no. Obaba me fele titi nyankopon. Me mpa na nyankopon no. Ono no go slow. Ohun nipa mobo. Me titi nyankopon no. Obaba me kuni pa na mani age. Osna me yi obi afimu mu no age mo. Nyankopon yi obi from that osmosis. And then your 2025. Nyame yi obi e fan prophet Wulanjima. Obaba me say ade ha me because o ma say ache. Okay. O ma kan ache. Okay. O ma say aba ache. O so mo pray ma yankwa anim. Awurade ma isa kiss no. Me do person ma mi wu a fanebra. O ma o ile how a fanebra. Ebusen Cameroon ko di fo ye ma na kwa ba na fi ye ni nko. Odi fo mo akwa ba. Owa me joso. Papa bibi aboko. Jango pando. Odi fo sabre ye Ghana mampene John Dramani Mahama se ade ba ko ne kwan ba ko obefa so odi betu galamsey ase no. Ene se sabre excavators aye krade ba wo man Ghana mu no. Permit a wo mo de man wo behwe ne yi. Na woma komu ye pa fe so mo the tracking system bo heavy duty machines ni nyina ho excavators ni nyina ho ba bia Ghana ha ba bia bi na bia no betimi attrack yehu adwuma eye te ba ne sana se adwuma na eye ne yade a ese asase ese yusuo ese yufudie ye kan se galamsey na wo behu na fe entempa so wo mache se anamontu papa e ditu galamsey ni bi ni the fight against galamsey no papa mama ultimate to an papa biao. Let me God has said. We're friend dancing around the palogo. Where or sports or Great Olympics or Munipa Bakubi. And the brother work I said dancing around the palogo. Sana mama galamsey no. San ko beti ma transe etime to an papa o a stop and a be perform. They are a friend dancing around the palogo. Obaba nipa bra na bebre nti ono no 4 years no beso na okọ ni fie no how kesi aba obaba president 2029 eko but dem ya say nipa bebre benya yare nipa bebre na bewu ono wa wawi nya afi no ko ubiom wanya be papa no tina se fo nko no san so tantan no e na be no chemical be we be omo be wo nkwala yare fo basa emfa no God then all my clients excavator by a back track, a track day. Send the excavator and send it no they are mining in air cost, but illegal mining and any. Malcota about ya. Okay. So I'm going to go at least for no to say. Hey, senior man. Some on the side of hey, senior man. Hey, how I help what you do. I let you but our hey, senior. Our nephew or no so was some fancy. As well, I'm saying one gas until one president mama. I was in him no. Did I let you tell my eye? So now I possible. I let you tell my listen for phone from Casa. Gonna go there also. If we fear me, now you two excavators here. Basa, so basa. The Baba Bisa so barely bit me so out of Vaticano. Okay. I don't know what no yatazi. Our time I saw no say be Votica na be hwe gu ha bucket mu e dey si atare menu miensa enu. Dem ga what I say. Any your friends and cars na as for. I na betim that wrong. Cause I use na chemicals and po ha. And number wo mu aka
ekọ efu manka obapa etimi so ewu mu tetimi yomo kọtọ na adwene asefo manka o kwa bia benya nkyene ne bia ngwa de bekọ efu mu sa nsu ni nyina sa woni nyina mu no mutu no rough up o my Ghana nya upon my good but na brofo no ba mo fa go koso the whole work problem no brofo no kom ka o mo fa go koso apart from Ghana enti papa the approach no that enko e would end this for no more it will send this for a chance and whoever becomes a first and this track better will be winning and this over patch will be well Galam say I say ni that tie mo amakwan mama so mma say papa be bo ma kotetem oh and omo say friends to test on we papa na kotetem dia and can go be two anama because say when two 2028 ni bi am say ma wa say nsu e be 20 yaw ntindia obetu anama na akofom kakra so na be o papa be otu anama ntino ya mfama no ba say ni ketan so ya mpema nko no oje ubeti party nanim ba say on sa be ka konya no as president yeti abehwa nto oye nyama na basa ma de bufu ewura o man ni mu mama so e ba wa ntimi ayo e na san ofa yenchi ba wa pa na enkoto ma na akoto ma MPP na ba ntino wa ha NDC no di party nanim odifo ko one e be share kom se kro ni mo ne ba otim bi na wo me see e before ya do no nya papa and this abrofo no unzo mo ya ntino mo timi hwe 10 years extra 20 years extra 50 years bi ni so de do and they obedi no odwan na be say kono go hwe kwan so ekwan na na kufu abia no kono go twa but am say so na musa o ba friends nsarim na sefo nyame adum na wan de no akọ no takwa so we so be nkwan no aya no nso ni na musa awia na sefo nya na awia so egu friends asphalt so na kan so fa so na nso so fa so se kwan na se di better of 15-20 years mo na de bi nso eta so na awia ta so bo se ss uza ka SCC anu de na awia wo so hwe se na emu tututu sa ro so de ne the Japan here na do so off right because more na mo ye no normally gold no so ba na gold board no so to na afin so ne nkwan mo ye de onya bia Ibrahim ama so enya bi na Sam Jamfin so de enya bi na so na de ka kan so de ma no wife friends Lordina nti akwa nipa na na mo bone ma na che nti oni time obi o se otu na mo papa se na ku fa de ka so de na kunya de si so etu na na bia nya o ni time o fe so otu na mo o sa ne ma no a and this for na omuto abama no on kasa na se bibisa it is na ete dia monye mehu mi hu eba on na nchenchen ade na san gotimi etimi face ade no na nchenchen nti apa no etimi ya hwe na eni media papa o metimi aso dia de gu no so eni go tieto mu nyina aka me na sofo no so no wo hu nya san o tieto mu ka na ayinfo no so se na ayinfo na na be se 1 week ni asebe 9 days ni wa mom 300%. I'm saying for no yomuka. Okay. My friends and cream mothers like so for my ajoma tumun yomuka among 300%. But 100% with 300%. The better than no or here and as for cream mother on made the door. And then come wide. And then there's can of course with it wait to about to be the idea of mine and Aja to me. No, let me tell you about the tum cassia or tum 300%. I say, but so for I know tum. Police or I know team. Workers say 10% of the amount. I don't like workers on come on 300%. Now I'm from us for come on 300%. It Mama Nimyasa. It more Cassan Cofuti no cruise. Zarazia. Cum Chacha. Oba shop for no Mukatrina. On my own PR or money 250 million, which is 25,000 Ghana city. Now I say, I can afford no, a bit of 500 million, a bit 800 million. A big 1.2 billion, a big 1 billion, all Ghana city. Go on, so for you, the deal. Oh, my, what happened for you? Who come wide? The evidence. Oh, make one more pen, make you, or be make a chance, so they make a mebo. Once I so for people about him, because say, oh, mamma, Manura, when I am on Pama Mama, now, Panicha, so for can go for from our brochure, I say, I can bear for my to go, so far to go. So for granted. The owner make a trip, we mean chantro. Okay. We do as a contract already. They already do everything. Nipa, and I'll buy and this. I buy. I couldn't or call a finance minister or concern about 10 minutes. Or very big a crowd. Or call an energy minister or concern about 10 minutes. Or very big a country. 250 million there will soon let them. I let cut let them. And some provisions will be on chance and chop on the chop on it.
Omo nim kwan fa so a ye ni nipa tran nti won se MPP ba betran konya no so a ngofo ka sa then this one man ka e be nya bibi kakra di and this for bu man ne kakra no na nkofo bi kiki po bi no omo set o nti won se dem akoso ba omo nka ba MPP for so ba so ya interchange ya lawyer kwan ne be interchange ne be nti won so omo so ye property pa ba be wo ba pa di 2 city kama ma di 1 city MPP for mu nim sa de ne because an gomu nim sa ne man ya ga be den san ko melu su selection na esa musa omo de san ko mu wi ni ba san ko mu ni nipa betima trans yi one man no chop jikata say na this vote here you don't say osofo ba ko nanu ya anu akwese say no akwese da baba bonta mbeka so and this for the omu nim ya sapa ko sofo ne ka say won say scale affairs and this Johnson no after the tiaba from awon de na sunsun no tiaba from o kan no okay Sunday ni Friday Samija mfie nya ska bebre akono nchan command ska no ba beta ma amase sama ama ni papa ko ona papa ne transia ka because of wabese na mo and now you are born sa command mpenfo na sa ko hu no ene na aka sama omo man ska sa omo de ope biom de bema no na afre friends e wontime mu ama ndc ensan ko ba ko e den kan won so aka say friends e wa ya kwase adwuma na obo ankofo bi a de oyi nyina wanya tie se de obe so obo no be trans obe fa lawyer na ya sensen bibia yeah nti o chana se ono ye na afemu dia na so wa ye wa afemu dia no ye na afemu dia mankofo bi omo ntimi ayo ma afemu dia amfama la so pro ma side e che ni tomo so obi ahun sa sofo and na sofo na mete ni me abroche for frɛ na mso the sofo no kan me na adwen obabe so because time na bia na NPP opposition no na bia Akufo-Addo no ba ne nchen no obi anum se Akufo-Addo de nyame hye no na eka best 3 lawyers ga organa okanwonti onu bi bia kama ba o ma na wa omna Akufo-Addo ba no e bia se Akufo-Addo ntimi amba na bia sa for no so Sunday omo ko ne nchen na se Tuesday service omo ko sa so for ne nchen ya o hwe bi ma ta ere se akọ kantama to akoya karebe 10 ni 26 bia ese so omo mpabo be 36 ni 46 mpabo na ese so ba onu bo a wo sunsun ma sabi oje tumi ni fi NDC nsema MPP ba no sa for net me nyanya estate enya mo tam edina ese so for no de ese bi onu yan kwase adwuma famo a na ye yi amoma medi faso dia ene da bi sa wo timi ye japade ama da chi wu ma oba beka so papa bobra dia so for so wu a eso so timi bibi man so ka say the council etimi na say papa so bobra classic example ni papa Eduboy na go president 1992 won say ne mam mi no Akufo-Addo be president my appointment ba kwa no friend say Flash House akọ friend say Dubai area Anas ene no ko ekwedi nkoma o man $60,000 okay so obema president say obema vice say ba onye gina so yi ready no on so no aye wagadro nyama bebre and second one way on so kwa Assemblies of God no so ni video about bonten e obi ehun time ba say ya che Eduboy na ye tie won say na ye ko hwe CCTV camera footage na o ye ko no obokoba obowo adem afọ pie no bag na dem oma so this scanner all them no on ye say dapa and police so aba me aba beto say $1 million the fee o say say na me na to say car no o hwe outside no na ya di mo no o say car bi e speed be say den ani ya de ne manu kuma speed na den e de koy nti di form en kwase adwuma o wada na o ya de na obi so tu bi de bo no o chira party ni ba wa be wi o man skada jijin sa say sisi da mebre na ga so Kofi Menu de wa bobre o okọ politics mu nya bibi bai so for na nko so an kwase adwuma nti na metra na nkofo di nkomo UK for no Belgium for catch on say the so for no can support them 100%. So for be kasa no nti na kwaku me ma me kwase adwuma mfa mo bi o so mre bi na yourself as nipa na nipa wu pa ka azan bebre sa ma ka say o ba pa say timi gina bebi abo ampa man so timi to ma se na be from because o chen bi na obi ewu ebi o classmate ebi o wadanfo ma me na se for be ko na e so kan ya anti ansana me du sa kwan chen so man so be to ya won say on ti thousand e ko so bi man ko fo enti me ka che o ma me no dem ko me ka che o se de man ma ya wi fofo e ba no ko akama no ato me ma me nkwase adwuma ama obi
me o ma me ansa sem so me hwe o Okay. se nkrofo so e di sika o man mu e nya bibi fi o man mu a no so nya bibi aye ano mi sika na be vice president e ma me je e ba ya o wu ya kwagu so bi de kra me gather so for 5 kwa atwa maintenance for be ya be ka chem se o for us about timi nsan kwa no ya so etu ya ho fo because ya mfa sika mfa anya bibi mfa ma na obi no to dan wa am papa o dan we sile gon papa wa so for we jima de dan kwasefo de bi o be ko so high before that tabi de be ko na se de so for bi jisika me ne ya adwen abi before ni pa bonefo de o pe no ba nchan koto na abo na se ne nsa kan wie pe na o dan na chi diama it is so for no send this for no 18 years sen ono an party MPP for because I check it the 8 years of MPP ni 10 months of this year ojimi say this mum enkwan mu enkwan onom no enam hu se poku ni adwen kese wo bona hwe ni sigi na I say amani bi ne enso sawa bi na ni na mu to hu se sa MPP for nkwan na nam nya na papa bia but this 10 months you say yes enam kese no Odi for the bia ka chat betu jama oh papa Nchibia no date Odi for na 20th Nchibia na afia ko na we yo e be run of remember e be run of remember o papa should be the book of Jeremiah chapter 19 verse 1 to 14 Jeremiah chapter 19 verse 1 to 14 what can say be bre obampa baba de tia na tia ye be break report enti ni pa bia wa fa obi bi wa so nsi wa so e the pot no bo pine so ma me so o wa pa so obi aba asasi be bo ne bra o baba o mo mo abrochi no e o ha pa na do do na ma me fo na yesa na tanfo na asefo ebi no so abo ebi no na afro so masa aso de eti amuti ni pa bia wa so eti a wo Ghana na se be bia wo hwe me Jeremiah chapter 19 verse 1 to 14 about that says the Lord, go and get a potter's earthen bottle. That's all. And take off the ancients of the people. Yeah. And of the ancients of the priests. 2. And go forth unto the valley of the son of Hinnom. About now. What's on some now? About 12. To the same miracle. Yeah, could do a fence November ending. I'm now. Nti ebe ma top pot bi brede gu. Okay. Wa na anya se bia meyi a kire o TV no so. Ma to bi brede gu. Nti ebe fa support no. Na ni pa bia wa so tia wa asase so. Sa o ma mi o papa o, wan yan o girl o boy o jire o dan yon ni pa bia be bia ate aso ya wo. Ni pa bia ebe fa support no. Ni akasa. Na ye japort no ama to amre no se na Bible no time. Ebe pu egugu pa enu anu no se na ebubu no sa na wakamfo so beye erade no maso de erade catch up by no Jeremiah the book of Jeremiah chapter 19 verse 1 to 14 obaba kan enko 3 no and say hear ye the word of the Lord, O King of Judah and inhabitants of Jerusalem. That says the Lord of hosts, the God of Israel. Behold, I will bring evil upon the place. Obaba ebe phrase anya ngopon do bija efrisno le book of Joshua erade tobo ba frisro le Israel for atamfo ekunkumom nyame na epom adan nyame tobo ba frisro e di kunkumom ya nkofo bia ya mo den nyame pie sesi a se mo mesena memfa mo kwa bia ma cha sa pa o mempe o be bia pa na mepe ono e house ni ye den house no o kotoko ni ye den kotoko no ye de o me po na ya crash sa fo nyina yeah, spell will be a young fan show be a year 2000, a year 2001, a year 2002, sir, sir, from millennium from 2000 to 2005, 25 years. Your man and year then, Roya Pancheno, Ebu Buna Campo, and man now it's not for Nisa, or Papa Baby and I'm a Minister Assembly on WBI, not your last row, or Papa Mitimi Bomb Pipe to bear 11 hours to bear 4 o'clock. Now about by 4 o'clock no ama bepon na go fu twem fa market wo abi jan kwa wan foka agwa ka boblosi ni yi na brade so say ni power oba no 15 years ni we oba 10 years na brade chetre okay ba obi so ba kra no obon pa ye ne ma bi oba be bi aka 5 years mbo ndu oba pa tina ta asase sidan ba ma me na de bia o ma che 4 o'clock
okwa gbogbo ni kantamanto na asefo no wakwa 15 years ni ye tie na tie e bia sebio obi da no tim na ye tu na okwa ba fro pass enti enya ze adwumade na adwumade am first campaign aka adwumade na this campaign ka do smile na nkomu ni dem kura okay unema bi no mo ye ejeja na ema bi mu e break ye ama one so mu nsem no e break safo no na your papa start in service so bia oba pa na ayede ayinsa yanko yanim whichsoever hear his ear shall tangle 4 because they have forsaken me and have estranged the place and have burned incense in it unto other gods whom neither they nor their father have known nor the king of Judah and have filled this place with the blood of innocents 5 they have built also the high places of Baal to burn their sons with fire for burnt offerings unto Baal which I commanded not nor spake it neither came it into my mind 6 therefore behold the days come saith the Lord maybe ba October 20th October le omu ye sugar go so ye port ma to bebre go more than 30 anadu bia ye bejina okonimu na jema kasa ya maso bia cheze nyankopon so radie account for so ti amani ye mia ma me asemesi a o Canada papa asemesi o Italy papa asemesi o Australia papa asemesi o takwa papa asemesi o do ye go da juma do so ete ni sigasem do so ete na aboafo do so ete papa jemu panya ye twesafo nyina agwe report ni mu na jemu na bo panya ebubu asa na mu nyina bebubu ya mfo bia mfo nso mfa nche no o ma ya che de bi ebeye no man na ni prayer no wa kana tamfo nyina go nyame aboso na asase wa wie Bible said the 6 days aboso na asase on the 7th day Bible said the Lord rested on the Bible say do ye nyawu se do nyina eye ubedi ye gina so undi ye gina so emfa nkwese nyankopon adan ana bone be na ma ye onye bone bia so be mo onya bre na ubetie de eka no na wa ya na me kokoyi na me ma mi wuye uye jimifu a emfre enye bi de na ni abre no o ma me wa hunya sanse ne ba no e na o se wa brabo ba me yanko ani saith the Lord that this place shall no more be called Tophet nor the valley of the son of Hinnon but the valley of slaughter. That's all. 7 the value of what? Slaughter. The value of what? Slaughter. The value of what? Slaughter. Ba pa ma ko jina ho no mo 3 days abon paisa me tutu oye de go no akasasa ba se angel of death owo bofo o mo jina ho okay Ejo papa nyame adum na sende eba ele 20th October eba na ama sama na se ba otena we the friends otena 21st a ni pe bi obefre bi obefre bi ebe ye na ni pe ni wu a metro say ye na nko we fra no na person me ba na me chia me ya so yare a so e de bi so akonya so sa yare na me yare na me tinya ma so bi antimi kan ana me boa that's all 7 and I will make void the counsel of Judah and Jerusalem in this place and I will cause them to fall by the sword before their enemies and by the hand of them that seek their lives and their curses will I give to the meat for the fowls of the heaven and for the beasts of the earth. Thank you, Jesus. 8 and I will make this city desolate and hasten everyone that passeth there shall be astonished and haste because of all the bon sama is a yankopon all the boss on asase to me na ne dia all the bon nipa nyina on mani pamre it was right obi ya message also nya o tena 21st October ya be kanjagum be kam nyaguo ya be jackpot ni mu na bo bra enya papa ya enu anu na wa pinse na otama no ota ewade nu maseme akwanche won so nsi Israel nyankopon obeka wato abofo na ba begira ho owo obofo obapa nyame bie wani na huom nyame bie na omo emienu obapa omo achiri se no second bebre ana ayi no kosi ekoran se sa serious ayi ya fo bia fo so kwanche no
Ebe na twam. Ije ade say first say nyame ni tumi. I say abon pa nyame tumi ahwe. I say so gu nyame so ije na so te ka mu krampo no bi ka nyame sama. O de ye pinsa o be so be tie ko bi o fe so abon pa nyame wiki ya say o be so be bona na say bi sa. De so ye no anya. So that say. Mpemfo so be ade say no, wan fa so fito. Ije na be be say de say de be sa o. Na de o so ye di mu, wa so awari mu. Nkola na osumo mo. Je to febrem je to benku brem je to nkate brem no eno mu nyama benyi ma wo kom wedding da be na we be wo de agota America agota brotri onko afo akọ file obi 1 year ne saka bebre saka omo dia besin de what America 20 years 15 years we be person san kan obi nso ko ya 1 year ne saka e de ba sam e jo fo se nyame timo odin da be obi na wasom When you shampoo or be jet to more be sign puna so can cry. Now or manipulate na dey say we pia the other ton chain. Now I find the say no sense sign. Can it to from now for way. Go Papa Donald Trump. So what did work? 2026. Work up no. Or so be ba. So about bet now. So shebo na every akakru mo on also san again. Say also san again. It is why say o kwa show work up go Ghana qualify o kwa. Kwa Donald Trump say me can do say o show we na oba Ghana so me ko share kura biase o to aba it also atọ na ni purpose na o fa ba bia wo suro no then na 9 And I will cause them to eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters. Bon sama nyangopon nyangopon me fele no oba ba me fele titi nyangopon me mpa na nyangopon no ono no go through ohun nipa mobo me titi nyangopon no oba ba me ku nipa na mani age Odifo all the southern demand can the book of Jeremiah as also mama to me how the book to me the best say to me the best ja yani nyangopon e kan baba ye fiam yam nti na pe we dey sam yam nti so obi di obi ba obi ti obi abra so a oba pa me nya ni din enya ne krada oba pa me sanwia eso ne so eyi buba nfi nchen na ka gas na keke oba pa me ni tawa no begina a me hwe ba the direction of the wind no ebefa so me nhu amansa ama me so me nhu ebeko me bo dingo so wona ane ma no ota anu tin munum koko mu di fufu a me so beko me bia wa chiwade yem ga ase wana be se papa friend Pharaoh yem ga ase papa Moses mo ene dey o am break you ama o manko ene ma o oba pa atwamant na ekwa yankoja grow kampanya mede me kwa Attrement 1, 2, 3, up to 11. Camp 1 up to 11. Camp the prophetic friends and 5. Okay. Prophetic so I say I can't chill only can 5. It's ye more. The big well. So person can be about pay there. And then the men yan empire. Because Moses Israel for go back to your friends the promised land. And you're ready upon you. We got Abraham say, that's for the conquest 400 years. We are used to follow nature move. 2 days I become it's a power show. We are used to 1 second Pharaoh. No, my uncle, almost more Sanquas Empire. Can Bible almost Sanquas Empire. Moses are friends, so no son so. Be and soon kitchen copoti ya no son so. No who Pompo Bonnie. Abo bomo rough or tene pomano etra na nso no na nyina moja omunso na moja bebe Egypt for no so Israel for no omunso de bibia project na esumaba do ofukube akadia no so 3 days do send them waka ho do titales waka ho bebe obi ase bi account 3 days ye niam enya pa radio bo ko yo radio slot one set of no man ko wa omo bible omo san kwase ampa no o so na meyi obi afimu mu no agemo nya wo ko yo obi fim that Moses and your 2025 nya me yo obi afa prophet Wulanjima oba pa me say ade I me because omo say a che okay omo kan a che okay omo say aba aba che omo so mo pray my enko anim radio my sa keys no me do person ma mi wu a Fanebra, Uma, how a Fanebra, will be America. Obe Fanny America for the past 19 years. Or Bali year to maybe or Juma Baku in Ujai, or now or 3, or Antalata, or Frame. And Papa, say no, so bet to me, dear. Papa, or Papa Kangumu. Baba the fa Nasi Ba and so America, and a high diamond, and Vansana Menimirated.
maame ne ba maame no so ana so ti abrante no abrante na kire nkofo bibre adwuma ye fam adwuma na kire mo no ma ba rise abenya position mexico force na abibifo omo se omo ti asese ono na kire mo adwuma no omo ba pa brown so ko school pa kwantini na se ne ba fi ono no gate on na oboru ha na na top from ya man so hospital ko ọkọ ẹ na afọ ọmọ ye ni wi no papa no promotion aban kwantini wow ọba ban ọda se ọba nka ma ware na ka so maame o so ma se ni wo e ba ni se na wo bibi antimi fa mmoa me ba be fo yaba abrochi baba be fo so fie fo se Ghana so ma oba ada na adwuma na me won jam na me so wetimi nya promotion de me nya fi mu na me de hye o ba ye o aya wo miensa ọba pa ye tu ya pan gate na oborum na pan maame na wo de ko hospital awu Ndumwe sa mama na ni amra obefa se nyame be sa ko be wo ma training proposal ada ko pense no mu nya be sa no agigi pe akesa kese na no ofu plane kwa ade cha no ofu plane kwa onya be obebe free be 3 days na sa ko bio sa ye no maame na da fom nipa ha adwen abibifo ha adwen enti asa etimi tu na mo nyame anu asem bible na wo ko nanu asem no enti o kenten ho a mpenfo se ubusa no nu anade o tinka that's all papa yan kan for the last one yeah when we 10 no then shall thou break the bottle in the sight of the men that go with thee enti no ndo papa ebusan for Ghana for million papa no wa o yeso for aso ni peja na abafom peja na abafom obi na sim na o yesan kwase ade no pese ujai akwiase pese ujai kwa wadwuma yan kan bum wa so eti o sofu dwuma no yan kam no to on yan silence se nipa no odi for ya dasapa no so me das abusia ya ne prophet William Jima na atwetwe enkomo no message obeja comment e wo comment section ho e de ama no odi for numbers no na egu screen no ase no betimi afa na woni odi for e de enkomo all the social media platforms so ko wa e too much e o subscribe no like ya share na ho so enya bi ahwe mi den e de dark gold makra